Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаром Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Имрӯз яке аз беҳтарин рӯз барои шермардои тоҷик, даже можно сказать гуфти урсоки барои духтару бача, барои апаву хоҳарону ва дигару дигар. Баъдаи видео, баъдаи тамошо кардан, иншоаллоҳ агар общи число мо ҳисоб кунем, шумо миллион эконом мекунем. Мози пурра карда шумода мефаҳмонам. Илтимос нагзаронда тамошо кунед. То, что шумода интерес е, мумкин дар аввал, дар мобайл ё дар охири видео биёяд. Чунки хеле видео ягон кас кардаги нестай, мо ина ба сари баланд биромадем ва тайёрем ки бифаҳмонем шумодау действительности чӣ гапай дар интернет, дар пушти экран. Имрӯз ки шумо дар интернет, дар инстаграм мебинед мошинои бой, хонаҳо ва дигар, пешравии блогерҳо, бизнесменҳо, дигару дигар, но дар ҳақиқатан дар пушти экран кредит, қарз, дарду ғам ва дигару дигаре ки шумо намебинед. Ягон блогер нишон намедиҳад. Действительности даже биёед мо открита шавем, ман лично худам мисол иногда мешавам моментҳо ягон камбудӣ ки боша манам нишон наметам. Но мо бояд дар ҳаёт ҳамавақт честни бошем ва медонам бисёран шермардои мо, бачаҳо духтаро фарқият надорад. Шумо мебинед як пешравии блогера, шумо мебинед як пешравии ягон бизнесмена, ёро агар ба забони кӯчагӣ бигирем инфо-циган. Фарқият надорад, вай тоҷикай, догистония, урусай, чеченяй, дигару дигар мошинои арендакати войма мекунанд, курсора запускат мекунанд. О биётай курси ма бихар, ямо паста миллионер мешавад. О биё курси мара бихар, матра бизнесмен мекунам, миллионер мекунам. Ё ки даже допустим бародаро ҷои тарифи вайаш неста. Ина имрӯз ки мисол мо дар инҷа қарор дорем, офиси ки мо мисол процесс обучения дигар коромо ма мегзардонем, даже мо дар курсорам дар дигар чизорам гуфтагием ки вақте ки ман намегӯям ҳама шуморо фиреб мекунам бародаро, не, но пешаи курс харидорӣ кардан фарқият надорад. Шумо курси бизнесаю, курси P2P, курси мисол Вайлдерсай, Азонай ва дигару дигар, шумо то ҳамун шахсиятҳоро нашносен, то шумо дар ягон одами боваритон тавсия натия илтимос бовар накунед, вай Lamborghini дора, Ferrari дора, Gelenwagen дора, фарқият надорад. Урамо амрай мо аренда гирифтагие, сиёнка кардагие, шумо да фаҳмондагие ва далшия пушти пули курси шумо мегардан ва шумо медавем бад е мара ёд надод, мара вай накард. Ва самый главный ключевой момент, а ёдто набродед, ман чӣ хеле ки рӯзе гуфтам, мисол ҳама шахсиятҳо ҳамун хел нестай, ҳо дар ҳақиқатан ҳастай бародарое ки дар Вайлдерс мефаҳмонанд, бародарое ки дар курс арбитраж ё ки дигар курсое ки ва ёд доранд, дар ҳақиқатан шуморо ёд мекунанд. Но минуси мо мардум дар чиай? Бисёр блогерон неправильно шумода данасиб мекунанд информацияро. Яъне шумода чӣ хел мефаҳмонанд, мегӯянд курси моро бихар, ямо паста миллионер мешавӣ, курси моро бихар, ти ямо пас пули курса кор мекунӣ, курси моро бихар, ти ямо пас мошин мехарӣ, соҳиби Мерседес мешавӣ. Агар аҳамият дода бошем, бисёриҳо ҳамин хел мекунанд. Ва ман пас заданӣ нестам мардум мехонам, но мо булҳавасем. Мо мебинем мошинои боя, мо мебинем пешравии блогерҳоро дигару дигар, сума қарз мекунем, мерем курс мегирем, но результат нол. Результат мешавад дар кадом ҳолат шумода бисёриҳо намегӯянд, подводни кам намегӯянд, яъне мисол бояд ҳамаша бигӯянд. То есть вақте ки шумо курса мехаред, шумо бояд ҳамон аҳзобе ки ҳамон шахсият гашт кардагия, шуморо бояд бигзарен намира, шумо бояд 10 бор ранги ҳамон биғалтен, бихезен мисол. И хел не ки шумо курса мехаред, ози миллионер мешавед. И хеле боша ман мегӯям, ози як курси миллиардера мегирам, ямо пас миллиардер мешавам. Мисол овардастам. Но не, шумо бояд бидонен, бифаҳмед бародаро, боз мегӯям, бояд бидонен, бифаҳмед. Айки курс харидестен, якум очад ва дуюм очад қарз накунед. Сеюм кредит нагирем, бирам аютам бигирам, аючам бигирам, ай холам, ай тавоим, ай ҳамсинфам курс бигирам ки ман меям пас миллионер мешавам. Не бародаро, и хел нест. Бо мегӯям то на и хел нест, бовар накунед, на тоҷикистан, на догистонистан, на чеченистан, на урусу, на дигараш. Ман медонам шуморашон хела бисёрам, рӯз то рӯз апа хоҳаро як хелошон менависанд, мегӯянд бародар Абдуғаффор чӣ кунем, акай Абдуғаффор додарҷон, бачам мега як модарай курса харидай бизнес. Охир субҳаналлоҳ, бо як бори дига мегӯям, то что шумо дар интернет мебинед хонаҳои войма, мошинои войма, дигару дигар, в основном бисёриҳо арендаанд. Аренда як определённое числодан мегиранд, сиёмка мекунанд. Чӣ хеле ки дар видеои ман шумо дида будед, мустанкати як чанд рӯз гаштаги будам, аренда буд мисол. Ман дар видеоам гуфтам ки аренда бисёриҳо интерес кардан, хутон дидем мисол. А бисёр ҳолатҳода блогерҳо намегӯянд аренда. Шумо дар войма мекунанд, нишон мекунанд мошинои арендаро, баъд гапто мезананд, мегӯянд курси мара бихар, то бой мешавӣ. шумо бовар мекунед, қарз мекунед, сума метиҳед, дидта чиза YouTube скопировать кардагия метиҳатона тамом. Ман ози ягон каса дар назар надорам, ай блогерои худмону дигар, шояд ҳастанд, ман номбар кардана намехоҳам. Ай сабаби ки алҳамдулиллаҳ 2018 ман дар соҳаи интернета мара ягон кас нарасида ва адади ягон каса расидан надорам. Ман яъни чӣ хел мегӯям ба забони русӣ? От греха подальше. Мегӯям ки ай сиёҳӣ бигирез.
من شما در خیلی возможность میتونم возможность یعنی شما کدام شخصیت که شما را فریب کرده بیاید در سوهای کورس و یادگیری دیگر و دیگر کامنتر را نویسین اینا مردم یکدیگر گپ زنین ایتون ببینین بدونین просто من در بالای گردنم قرض دونستم همین چیزا که مثال با شما برسونم سوماتون اکونوم کنین ای هر جا کورس نخرین و совети بهترین и вложение в себя, инвестиции в себя میگن با زبان روسی определенное время فقط просто کتاب خرید ای همین چیز شما سر کنین برادرو اگر شما کتاب نخریده کورس گیرین اون چیزتون неинтересный خب خیلی редкий случай ягон кас бурд мекуна но в действительности ай ҳамин китоб сар кинен бисёриё ман наминависам мегам бародар забони русӣ фаҳмоиши чӣ бошид ҳамашай китобай бародаро ин ҳамин гардаа ки ман ин тарафа ёзи нишон додастам як гала китобай нами як ҳафтада 10 рӯза мисол аввал мо як китоб мехонем ҳозиҳо як мода як китоб мехонем может даже 2 мода як китобай сабаби ки вақтмон камтарай но серавно вақт ҷудо кинем бародаро китоб хонем ҳозир ҳамун роҳ буда як ҷуда мешинем хези серавно 1000 мешава ҳама 800 рубля 700 рубля аст мисол дареғ надорем бигирем барои фоидаи худтон ҳам забони руситон хуб мешава ҳам фаҳмоиштон хуб мешава словарный запас тарзи культурна гап задан грамота дигару дигар бародаро ай ин ҳаҷа ҳама сар мешава ӯ блогерое ки шумо бовар мекунед блогерое ки мисол вай мекунед шуморо фиреб мекунад даже мисол миёрум бародарое ки билет мекунанд конкурс мекунанд ёки бародарое ки шуморо ставка мекунанд ӯ блогере ки шуморо ставка реклама мекунад блогере шуморо ракета мегӯяд шуморо бахшиш задагиай плевать кардагиай шуморо бояд ман ина мисол миёрам ҷои тариф нисбат ба шумо нисбат ба подписчик бародаруман на ҳар як шахсият ки шумо тамошо доред ҳурмати эҳтиром ман нисбат ба шумо как бародарои наздикман барои чӣ яко аввалу охир аллоҳ моро ризқа аллоҳ метиҳад ва дуюм шумо сабаб мешавед ман як пешравӣ мешава як рекламаи мада мерин як кори мада мерин ман чӣ хел бихезам шумо да як чизи бада реклама кунам чӣ хел ман бихезам шумо да фреб кунам бугум бачафе курси мара бухар як мопаста миллионер мешавад агар абини мара хубай румда я санг мизани ё ахурат кунӣ ё ки биёй бародар абдуғафор бугӣ салом кунӣ мисол катим як пиёла чой бухӯрӣ карои конечно ман дар ин беҳтаринай бародаро барои ҳамин ҳаракат кунед пешай курс харидорӣ кардам боз як бори дига мегӯм дидагим бародарои P2P дау Вайберста азон дау бизнес ай догистониё ай дигаро мехаред умедтонам биканен шумо як моҳ ду моҳда миллионер намешин як солда миллионер намешин хай як солда ҳо возможно ай сабаби ки мисол конкретно ҳаракат мекунед желаниятон конкретно ҳаст ай медавед мечаспед ин ҳолат дар шумо бурд мекунед но чхеле ки мегӯям боз як бор дига ҳамин чиз даву агар 10 солам курс да бирен шумо желание надошта бошед любой блогеро даже Саидмурод Давлатовро бира Стив Ҷобса биёр агар ин хе телат кунад даже те ҳамун плакор намекунӣ вақте желание надошта бошед ҳама ай желание ай ҳаракати шумо сар мешава боз як бор дига такрор мекунам вақти коротки да шумо бой намешен ира ай сартон бирорен партоен кадоме ки абишабтон мекунам мегӯяд 10 000 20 000 50 000 курси моро бихар то бой мешад ин хел нест бародаро действительно ин хел нест шумо бояд ҳама тарафа фаҳмед ӯ блогеро шумо да неправильно мекунанд ки тезтар курса шумо да бифурӯшанд вақти курса хариди расчёта биги ки те бо уҷа расход дорӣ расчёта биги ки те да уҷа даводав дорӣ ягон фурӯшай харидай ёки P2P-ай картаи дигару дигар то бояд ҳама чиза тайёр бошӣ ва самое главное подушка безопасности дошта бошӣ пага як камбудиши пай подушка безопасности цу сум та бигирӣ ин хел не ки суми бидаги та бари да курс битиу пага дечи дадри бини бишини ба бародар не охи расчётотона бигирин ҳар касда бовар накунед ҳар блогерда бовар ки ҳозир яхе блогеро даже ку мамнун башона ки ҳаҷ рафтагиам анам хеле фиреб карда гаштиам аллоҳ бибахшамона ай ҳамин чиз истифода бурдаву курс фурӯхтесиям билет фурӯхтесиям конкурс кардесиям дигару дигар бародаро эҳтиёт бошем боз мегӯмтона агар зиндагӣ пастиву баландӣ намедошт дар ҳамин мисол бизнес спорту мисол дигар ҷо блогерию дигару дигар ҳама блогер мешид барои ҳамин пастиву баландӣ дора вазбинӣ дора як хел ҷода одам меғалти як хел ҷода мехези як хел одамо меғалтанд дигар намехезанд аба як хело мехезанд барои ҳамин шумораи одамо камай агар пастиву баландӣ намешид ҳама блогеру ҳама спортсмену бизнесмен мешид мерафт ё ман нодуруст гуфтестам шумо фикр мекунед ки ҳозир ман кумала курс сар метам камбудиё ки ман кадагием шидагием ғалата хистагием хай як хел ҷоша ман шумо да мефаҳмам но шуморо меғалтед мехезед амухи агар ки шумо хеле нашид шумо сразу хеле бой намешнед сумкор намекунед фарқият надора ӯ чӣ курсе боша савдоай продажай телефонай вайберсай ё ки мисол P2P-у дигару дигару нам тариф мекунам P2P-у дигару дигар кати бачаҳо мегӯянд ин биё курси мара бихар ту уҷа миллион кор мекунӣ ина ман ламборҷини гирифтам не
ما هم زحمت هم بکنیم الحمدلله کمان داریم P2P نمی‌سوم آفیس داریم برادر جوی وایش نیست بچه‌مون چینی داریم نمو می‌فهمونیم مدام میلیون بار گفتیم در ویدیو مناسب اگر شما در اینترنت باشه ما پایون سیل کرده کامنتاری را میمونم اویدی ایمینا P2P ما چخل فهموندیم مردم دا باز یک بار دیگه میگم میسو کورس خریداری کردیم برادر میوی حرکت میکنی این خیلی که من کورس خریدم پورا بوله پومونیو بوشنیو تو دستم بیویا نیوخی برادر تو باید حرکت کنی در دو چی باید حرکت کنی نو تو شما را بیشتر نکنم میگم تو میو یا مپاس دو مپاس وزی میلیونر میشه سوندور میشه ایش دروغه میشه نو کارت کسرا بلندی برادر کمتر وقت میگذره این خیلی میشی تو همه کورس میخرید همه میلیونر میشی و اگر قسم میمونم سری زرفات او دیگر درست یا که اگر من درست بگم برادر اینا کمتر آدم میسین ان شاء الله ما اسلام میکنیم یگان جای باش نیست دوستان و اینا هم دیگران باور کنید اگر نمیسین ما میگیریم اسلام میکنیم نماز خط روز دیده سمامی سیستم اون کی 2 سال اخیر پاشی چطور یا خود توجیکوی سیگانش دیگه هم دوستانی و دیگر مردم ما را فریب کرده سیام ماشینای ارند کاتی دیگه کاتیش ما را سیون میکنن کورس ما را بخیر میلیونر میشه شما میگیم میخرین به پول به چی میمونیم بعد میناسیم برادر با فروش کنیم برادر بیاین یک بار در حق همه برادرای اسلامی برادرای توجیک درباره همه دعا کنیم مثلا هر شغله دا باور نکنین پیش از کورس خریداری کردن ببینین کی خریدین چی خریدین و تیارین شما یوم چیزی را که دوست نمی‌دارید چی با می‌خرید بو حواسی نکنید شما ببینین همون چیز همون نپراولین شما من مقصد ماشینکی نداشت می‌دارم همین سوال داریم چند بار تودین را تاکسی زدیم که دخول با است الحمدلله خیلی چیزا بود از شما هم ببینین همون سیستم های شما یونده ویبر کرده فهمیدین تو دبرو پژاو باید دیگه میگفتونم کتابخوانی را یادتون برین و سهم گلانی برادرها تلگرام ما در اپیسانی ویدیو میمونه در تلگرام ممنوع شده چون که اینستاگرام پس ایمری نظری سر کرده است وی پی این مرده است بسیارتر کانتنت در تلگرام ما باقی در کانال آلو باشین آلو دیگه السلام علیکم